Tuzabaririza Bibiri iravuga ngo abo bantu sabapfakazi nyakuri Imana irahanga arabapfakazi batatirira mu ijuru kwereke Icyo bitabo tumutemera aho Imana itemera Bibiri atumemera ngo bari Bibiri iravuga ngo umupfakazi nyakuri n'udafite abiwabo ufite abiwabo bamufasha wese avemo ashoboke kuko niko gukiranuka udasoza gukiranuka ashobora kuzamuka Yes, aho muherereye hatandukanye twongere kandi tuze tubaramutsa tubifuriza umwaka musha muhire. Turabifuriza kuzagira umwaka w'ibyiza ishya n'ihirwe muri byose mugerageza gutekereza gukora. Hanyuma twongeye twagarutse nkuko bisanzwe mu biganiro musanzwe mukunda kandi mumaze kumenyera muri benshi kuri Blessed Family TV. Ikinyamakuru canyu mukunda kibagezaho ibyiza kibafasha mu buryo bumwe n'ubundi mu kugera ku iterambere ryiza kandi rirambye. Hanyuma rero mu ntangiriro z'uyu mwaka reka tuze nanone kandi tubasezeranya yuko uyu mwaka tuzakomeza kugenda tubaha ibyiza mukwiye kuko muri abantu beza kandi abantu beza baba bakwiye ibyiza. Rero n'ubundi muzakomeza kugenda mutubona tuza ducaha tuza tunenga ibitagenda ariko kandi dushima n'ibigenda. Rero mu gutangira uyu mwaka birashoboka yuko hari abantu batangiye uyu mwaka batameze neza. Abantu mutangiye uyu mwaka mutameze neza please ndifuza kubihanganisha. Hari abantu babuze ababo vuba hangaha mu mpera z'umwaka cyangwa se mu ntangiriro z'umwaka. Reka dutangire tubaha pole tubifuriza kwihangana ndetse tunababwira ngo ibihe bibi ntibihoraho. Ibihe bibi ntibihoraho kimwe yewe n'ibyiza burya n'ibyiza ntabwo bihoraho. Uyu munsi usanga tumeze neza ejo ugasanga byabaye ukundi. Niyo mpamvu rero dutangiye tubaha pole ku barwaye mwihangane gukira kuri hafi. Nkunze kubabwira ko ubuzima burya ngo ni nk'igitabo, hari ukuntu kiba gifite amapaje agiye atandukanye. Ubaye uri kuri page rero ishaririye, page ibabaye, tegereza page nziza izaza kuko nkuko nabivuze ibihe bibi ntabwo bihoraho. Hanyuma ndi kumwe na mugenzi wanje tugiye kubana mu kiganiro Edem Kojo cyangwa se Demo. Salama. Umeze ute? Alhamdulillah. Umwaka utangiranye imbaraga. Umwaka tutangiranye imbaraga nyinshi. Umwaka twawusoje neza. Yes. N'umuryango wanje abavandimwe ndetse n'inshuti. Ntibibuze yuko hari n'abandi bavandimwe nanjye ndimo yuko turi mu bantu babuze abantu. Yes. Navuga ngo muri uku kwezi pole cyane. Ariko kandi Imana iracariho iracitwa Imana cyane. Mu byiza no mu bibi dushima Imana. Nukomeza kwihangana. No kwihangana. Uko wabivuze ni nyine ubuzima ni page. Iyo ufunguye hamwe biza gutya ejo ukaba uri guseka, wafungura ahandi ejo ukaba uri gutunga ufite ubutunzi. Wafungura ahandi ugasanga abandi nyine bakenye, wari ukize yakenye, wari urwaye yakize cyangwa wari urwaye yapfuye, wari muzima agenda ntakiriho. Nibwo buzima nuko isi iremye kandi ntacyo twobihinduraho. Ndabizi ko kuzakira binagoye kwakira uko ubuzima buteye, ariko kandi nta kundi ntacyo twabihinduraho. Niko Imana yabiremye, niko yabishatse. Rero uko niko bazaba ngo nta wayikora mu nkokora. Uko nyine nuko ngo jewe ndi mu kwiga sindabishikira, ariko hari ikintu maze kugeraho kwakira ibyabaye.
ya kwakira ibyabaye uko biri nta kundi no kumenya kwihangana ukamenya uburyo byitwaramo cyane rwose. Ndi mu bantu bitwara iminota mike cyane. Iyo nkicumva inkuru nka nyuma y'isaha imwe mba maze kwakira ibyabaye kandi nkamenya yuko nyine nimba bibaye kuri uriya bizoba kuri uyu nanje bizombaho byanambayeho n'abandi byababayeho bikomeje no kutubizongera binatubeho. So Imana rero ikora uko ishaka nuko tugomba nyine gusendinga nyine ibyo tukemeranya nayo nyine yuko riko bimeze. Nyuma y'ubuzima ndagira ngo hari ubundi ntabwo ari ibyo gushidikanyaho. Nyuma y'ubuzima hari ubundi kandi ubundi buzaba buhari buzaba ari bwiza cyane bitandukanye n'ubu bw'umubabaro twagiye tubamo. Niko bimeze. Abantu bihangane cyane kubura abavandimwe abandi bari mu bibazo bindi bitandukanye. Mwihangane niko bimera. Hanyuma rero twatangiye tuvuga tuti ahari byiza turashima, ahari ibibi turanenga kugira ngo bibashe gukosoka. Ushize hano habaye igitaramo cyiza cyo gufasha abapfakazi. Waracitabiriye? Naragikurikiranye. Warakurikiranye gusa ntiwakibayemo? Nakibayemo. Turashimira umukobwa mwari w'umunyamurenge w'intwarikazi wakoze ibikorwa byiza, wavuye Ibwotamasimbi ku mugabane wa Amerika, hanyuma hakurya y'amazi magari, hakurya y'inyanja. Atekereza kuza gukora igikorwa cyiza cyo gusangira n'abapfakazi. Idini ni ryiza ngo ni ryita kuba kumfubyi n'abapfakazi. Rwose turamushimira aho ari, yakoze igikorwa cy'indashyikirwa rwose. Ariko ubundi kubera ko abantu benshi badakunze gukora ibikorwa nka biriya ni ba nyamwigendaho, abandi barikubira kandi bafite ubushobozi. Ariko muri buntu wese ufite ubushobozi yagakwiriye kuzaza abikora. Umuntu akaba afite ubushobozi bufatika buhagije. Hari abaza bavuga ngo umuntu afite ibisaga nubwo wenda bidakunze gusaga. Ni ukuri kw'Imana. None se ko n'ubundi hari igihe baza bayafata bakayashyira mu bindi bintu. Kandi hari uwigeze kumbwira arambwira ngo ntubone umuntu wo hanze iyo yanze kuguha $100 ngo azareba televiziyo yishaje kangorekanye kurema ikiri nzima, amagenda akagura televiziyo $1,000 ngo ariko wowe wamusabye wamubwira ati yewe bagiye kumfungiraho inzu cyangwa akamagura ngo ikivaze cyo gutereka gusa mu nzu ngo hase neza. Kandi hari mwene se bamuhamagara amubwira turabizi hari ngibagiye kumfungira inzu cyangwa tugiye kuburara cyangwa nkeneye ikintu nyine ubuzima nyine butari bwiza, uvuga ati $100 gusa, akakubwira ngo nyine ngo mvuye kugura imodoka, mvuye kugura vaze yo mu nzu, nari nkeneye ka laptop ko kuzaza ngira sibyo. Mbese ikintu nyine kimunezeza. Ariko kandi yafata izo $100 akihangana akaziguha, yari kuba agutabaye wowe kubera ko kugira ngo ubibone ni ikibazo. Yego nawe turabizi ko ayo mafaranga bayabona bayavunikiye, ibyo turabizi. Ariko kandi hari ibibazo bitandukanye ku buryo ntoja kugura televiziyo $100 no kwemera nkavuga ati reka ndeke uku kwezi reka $100 ndimuhe nsigarane 900 simbura irindi $100 nyuma y'ibyumweru 2 shiraho ngure televiziyo. Ariko mbaze nkemure kino kibazo cy'uyu muntu bagiye gufungira inzu cyangwa se minervara y'umwana birukanye. So rero urumva hari bamwe bikunda nyine. Kwikunda ni byiza kandi nta wiyanga.
ariko kandi umuntu aribaza kubera ko abantu batohaguruka nyine ngo bakora ibyiza, umutima wo gufashanya, umutima wo gushigikirana, umutima w'ubumwe ukagaragara, wa muco w'ikinyamurenge, umuco wo gutabarana, umuco wo gufashanya, wo gushigikirana, kubona uwanyu hari ico akenye, hari ico akeneye, ukavuga uti reka ngerageze byibuze mufasha akantu gatoya. Ni byiza dore kwanza ko wakoze no kubapfakazi. Kurya gusangira cyangwa gufasha abapfakazi ni ikintu ciza. Ikintu Bibiliya kera iba yavuze ngo uwita ku mfuzi n'abapfakazi. Kuba kera Bibiliya iba yabivuze biba bifite undi mwihariko wabyo. Biba bifite undi mwihariko. N'abantu mani baba babaye bafite ibikomere. Niyo mpamvu uzoborebe nk'umwana w'imfuzi azakubwira ngo uracafite abavyeyi bose. Niyo mpamvu mwamwikora gutyo ngo shango twebwe tuba twabuza abantu tunamenekera ngo tubwire ibibazo byacu. Yes. Nubwo wowe nubwo uramubwira nubwo umuvyeyi atogikemura ariko uba wamubwiye kandi uba uvuga ngo mfite aho mvuga. Nubwo yaba afite n'ubushobozi, abafite ca kintu c'igikomeri cyo kuba hari uwiwe w'ingirakamaro yabuze. Hari ibintu byinshi avuga se ndabibwira nakabibwira no muvyeyi wanje nubwo atogikemura ariko nkakimubwira mba numva ko nduhutse. Ni yagize icageraho mu buzima, yari hari intambwe nziza ateye, nimba ari umwana w'imfuza akagira intambwe nziza ari butere ageraho, ahitavuga ataho kuba yigeraho se bimbwiye iki, ndafite umuvyeyi ndi muzereke no muvyeyi ngo abibone nanje ankomera amashashi avuga ati mwana wanje urakoze naje avuga ati data reka ngushimire. For example iyo tuzatubona nk'abakora amakwe kabona umwana rwose anafite amafaranga mani je arabona abonye sivyo bakoza amakwe bafite n'amafaranga akayabuka amafaranga ariko akavuga ngo se yaje kwambika ingofero akazabana base wabo bari iyo ngiyo yego nabavyeyi ariko ga tiyana mureze nta n'ikintu wenda muzima yigeze kumufasha. Hari aho batogera tibogera mu mwanya w'umuvyeyi ariko akamavuga siko ingofero nyambitse agaseki kino gikwembe ncambitse uriye donc nta hepfo na ruguru nta numwe basu narimo ugasanga karabikora harira gusa kandi nta kindi kimuriza nuko. Ariko rero nk'abo ngabo iyo ubabwiye noneho n'abadafite ubushobozi nk'abo twe dutuye hano avuga ati reka nshaka uburyo nsangira n'abapfakazi n'imfubyi, biba bimugaragarije ko hari yitaweho, hari wicaye aramutekereza, hari wicaye abona ko afite agaciro, aravuga ati uyu muntu ngomba kugira ico nsangira, ari ikintu kigabanuka mu buzima, hari ico umufashije muri we cyane. Ni ibintu rero byo gushimirwa. Uriya mwari kabisa yakoze igikorwa gifatika. Ni umusiri muri ya mukobwa warabibonye, ni slay queen kabisa. Ariko kari akantu kankozeho, mwana w'umukobwa uri mu myaka nk'iriya kwicara agatekereza akavuga ati ngomba gutumira abapfakazi, kandi hari akantu yashizemo ndagira ngo cyane bibanze ku bapfakazi bagifite imyaka mitoya. Yishira mu mwanya wabo, yibaza uburyo kiba babaye urugendo rw'ubupfakazi bagiye kubamo. Harabati byibuze nkora akantu gatoya nze utudufaranga mfite mbasagurire dusangire. Kuragira ngo ari amafaranga yashaka nta kindi ariko yakoresha kiyamugirira umumaro se cyane. Yari kuyaha n'abavyeyi we ntibatuye hano. Miryango yacu ifite ukuntu yari kugenda ababo benshi bo kuyaha, yari kugenda mwabo mu mazu kareba abadafite ubushobozi akagenda yabakubita akagira ico abamarira, ariko ntiyatekereje mwabo, yatekereje societe nyamurenga abapfakazi dufite batoya, bamwe basizwe n'abagabo bagiye gutabara, usanga bafite gahinda ntibashatswe ngo babone undi mugabo ubamara uwo mubabaro, ugasanga n'umwana ukiri mutoya nyine umukobwa w'imyaka 25 ngo ntashatswe, 30 ngo ntashatswe, ngo nuko afite
ibi bintu ariko nabyo bigomba bazotureke dushaka abagore benshi nje narimbo keneye kuzoba muri cagiye cabangahe cabarindwi oyaye uzi se n'uburyo uzi reka nkubwire Nelson Mandela afungwa yabwiye abirabura South Africa arabwira ngo mureke mbereke intwaro dukoresha kandi intwaro bizotuma dutsinda kino gihugu tufata kino gihugu nta muzungu uzotegeka kandi iyo ntwaro ni muyikoresha sibyo nubwo nopfa ariko mwebwe muzosigara muri nkingi none mugende mushaka abagore benshi mubyare tube benshi abazungu murabizi bo n'utwana tubiri kamwe nituja mu matora tuzobatsinda tutarwanye tudakubise isasu setu naho nimba atari ku isasu bano bantu tuzobatsinda barabikora koko bagiye mu matora n'ubu nyine iyo bagiye mu matora nta muzungu wapfa kwiyamamaza ntibibaho ariyamamaza saratorwa nande abirabura bahita ni benshi ni ibicu ubu abazungu bangana gutya sibyo kubera iki kubera intwaro y'ubwinshi so rero n'abanyamurenge tukiri bakeya gutya dore ko turanabura n'abantu benshi urebe nka kino cyumweru imfuzi baye sibyo imfuzi baye kandi abagabo nibo benshi bari gupfa kasanga basize abana 2 3 sibyo uriya mugore azomupfakazi nta wundi muntu uhari umubyarira sibyo cyangwa se nta unamushatse basi ngo akomeze baye hari abagabo nabo bapfakaye kuko abagore sibo bapfakazi gusa n'abagabo n'abapfakazi babuze abagore akamatekereza nk'uriya mugore wasizwe ugifite ntuze akamushaka bakongera abana mu bandi aho kugira ngo ajye gushaka wa mukobwa utarabyara yanoshaka uriya mugore ufite abana bose mugafatikanya kubarera bose n'abanje nabi bose babe abacu nimba twongeraho abandi kuko uwo mukobwa bakiri mutoya nawe dushireho tubyare n'abandi abanyamurenge nitwiyongera tukaba benshi hari intambara zimwe zitodutsinda hanyuma demo n'ubundi tukiri mu gikorwa ciza uyu mwana w'umukobwa yakoze hano mfite akavideo ka bamwe mu bahawe speech kuri uriya munsi sinzi wenda nturi nimba ijwi riri buze kugeraho shira kuri mikoro barakura dem kano ka video karimo ijambo rimwe ririmo rivuga ngo abantu bariyibye abandi ngo abapfakazi bafite umuryango ntibakwiriye guhabwa ku migabane nk'iyi uyu mwana w'umukobwa yageneye abapfakazi cyangwa se izimfashanyo ngo ntibakwiriye kuzihabwa ngo mu gihe bazihawe ngo nabibzi nk'abandi ngo Bibiliya n'imbaga ari bibiri zo bahana donc nabibzi bafatwa nk'abibzi hari aho byanditse muri Bibiliya uwo murongo nagerageje kumukurikira arimo avuga ntawo nabonye uyu ni umwe mu bakozi b'Imana bafite izina rizwi bafite izina rifatika titre wenda nituza no gushira ka video bamuzi barasanga nyine bamuzi discours nk'iyi uyumva ute one mu gikorwa c'abapfakazi mu mitima yabo bafite akababaro n'igisebe ciyo stati bambaye y'ubupfakazi
ntibari banze kugumana n'ababo. Hanyuma mu ijambo ryiza bari baguhaye ryo guhumuriza ukubisemo akantu bituma kagirwaho impaka muri sale. Urabizi uburyo kitwubaha ijambo ry'Imana mu materaniro. Umuvugabutumwa icyo avuze mwaba mucemera mutacemera, hari ukuntu disipurine y'ikanisi gusaba guceceka. Niba uri buze kudisikita ukadisikita uri hanze, ariko we byagezaho abari mu materaniro basakuza bagera naho bamubwira ati iryo jambo nimba ari narimo ntituryemera. Ibyo bintu urabyumva ute? Nabasha kubikurikirana ari n'ayandi wenda yagiye avuga. Cyambere hari igihe uwo mugabo uvuze nuko njewe nakunze no kumuvugaho cyane. Abantu baroha bakavuga ati no nawe akumva kumwibasira. Namwibasiriye, ariko burya biterwa nawe n'ibyo uvuze. Si we wenyine n'undi wese uzavuga ibintu bikomeretsa njewe uwo ari we wese muri abavuga butumwa umuntu uzakora ikintu gikomeretsa, nubwo yaba ari apotre nege ncaye muvuge mu izina gitwaza ukomeye, nubwo yaba ari bari abakomeye barone ibintu abandi, yovuga izina rikomeretsa ritubaka njewe no muvugaho. So abantu nje bazambabarire, umuntu wavuze izina ibintu byiza zubaka abantu tuzomushimira, hako kandi umuntu wavuze ibintu bikomeretsa sibyo. Festival nkuko bivuze neza, iryo jambo hari iryo wowe washatse muri Bibiliya wararibonye, kandi uri mu bantu bize Bibiliya. Yavuze ico gipande, yavuze ico gipande, numvisha avuga gusa ngo Bibiliya ngira ivuga. Bibiliya iravuga gute? Nukuvuga ngo tubanze turebe actually bo bafakazi bose bahari, nta muntu utagira umuryango. Yes. Cyambere avuze ngo umuntu ngo urya nk'ibino bintu, ngo ufata bino bintu ngo agira ngo afite umuryango. Mu bafakazi bakuru n'abatoya nta n'umwe udafite umuryango. Nta n'umwe udafite abo bavukana. N'ushaka kuba warasigaye muri babiri mufite abandi imiryango, ahubwo vuga yita ibiri. Afite umuryango avukamo, afite umuryango ashatsemo. Bashobora kuba ari abantu wenda badafite ubushobozi, bashobora no kuba ari abantu bafite ubushobozi cyane, ariko ubushobozi bwose bogira ntibukuraho ya stati ya wa mubyeyi. Kuba ari umupfakazi ni ikintu atigize. Yabuze umugabo, yes, nta mugabo afite, none uraje kuvuga ngo si umupfakazi gute adafite umugabo? Ushobora kumuha igitekerezo ukamubwira ati yewe, nubwo uri umupfakazi, hano turi kureba tukabona ufite ubushobozi, ufite amikoro, reka ubu bufasha wari ugenewe tubugenere uriya ufite umugabo ariko ukenye cyane, ukeneye ubufasha. Ariko ntibivuze ngo ubufasha yagenewe ngo yitwe umwibzi. Yibza ate kandi yagenewe? None turashize izina riramumerita guhabwa cya kintu, yaba akize yaba adakize ayemerewe guhabwa cya kintu, kubera ko already bashize. None se reka nkubwize ukuri, hari abantu ubufasha ntibwiswe ubw'abakene, tibwiswe ubw'abakene, ubw'abapfakazi, nta nubwo bwiswa ubw'imfubyi, nubwo nazo zibabaye. Bwiswa ubw'abapfakazi, ubw'imfubyi nibuza buzaza ari imfubyi, nta mupfakazi uri buze, hazoza imfubyi. Nubwo umuntu azaba imfubyi kubera ko deja adafite umubyeyi, ariko niba mentioninga bakavuga ngo ni hazi imfubyi, kandi tuzanaga imfubyi ntituzozanaga nka ba data. Ni imfubyi kubera ko yabuze izina nyina, ariko n'umugabo mukuru nawe arashaje, yababuze baramaze kumucusa, baramuremeye. Niba ariko tuzozana imfubyi, tuzana abantu batoya b'imfubyi, abana bato bakeneye ubufasha, bakeneye kwiga, bakeneye kwambikwa, abantu nk'abo. Nituzana abapfakazi tuzozana nyine ntuzi nk'abapfakazi, icyo ni nubwo uri umugore mukuru utandukanye n'umugabo w'imfubyi. Yego, umupfakazi usanga agikenera, nubwo yoba ari umugore ukuze w'imyaka 60-70, abagikenera gufashwa kuko nta bushobozi afite bwo kugira.
kereka igihe cyose azoba afite avuga ati njewe nubwo ndi umupfakazi mfite umuryango mfite abana banje bishoboye ko ndabona aho kugira ngo mumfashe mwompumuriza mukambwira amagambo meza mumfashishe runaka ibyo ariko nanone atabivuze yohabwa bwa bufasha kuko ni umupfakazi cyane ubufasha rero nta bwibzi burimo nta bwibzi burimo na gato nta wibze mw'abantu mwe muze mureka kandi reka nkubwize ukuri Etienne amagambo akomeretsa amana uriya muntu nibituza tuvuga tubwira urambwira ngo ijambo ryavuzwe rikavugirwa mu gikorwa c'abapfakazi abicaye aho ngaho banyiri abagenerwa bikorwa urambwira ko imitima yabo yargishimiye se oya epi gute se yargishimiye ntawo ryishimira nta muntu wese woryumva ngo nubwo ubivuze muri rusange ariko ubivuze mu gikorwa c'aba bantu twaje kubahumuriza kubabwira ngo ni mukomere bagombaga gukoresha ijambo babwira ngo nubwo bimeze gutya ni mukomere mwibike mukore wende ejo namwe nejo bundi muzafasha abandi muve muri stati yo gufashwa cyane ariko ubishize muri rusange uti ubisha abibye umuntu wabuze umugabo ugiye kumwita umwibye kuko yabonye umuntu umufasha umuntu umubwira ngo ngwino dusangire utudufa akakamvelope gatoya none urambwira ko uyu mwana w'umukobwa hafite amafaranga tuvuga se ko hari ya envelope irimo $1000 habwo ari byo ubwo bushobozi nawe ntiyobubona yobona ama $1000 yo guha abantu bose udufaranga dukeya bahaye two kugira ngo abereke yuko byibuze hari abantu babarekonesa kandi gano kutabizi uzi gikomere gishasha gitandukanye n'umuntu wakomeretse aruhaka bikagira tubona nk'aba kwanza yanibanze ku bapfakazi batoya aba batoya bagifakara baracafite ibikomere ni wa wundi unamubwira wenda ati nabonye nk'umugabo agushake akabanza akavuga atoya ye ndumva ngifite wa mutima wa mugabo nubwo yagiye ugasanga bafite ibikomere bikiri bishashi bo tibiromoka bagira nawe urabona nk'umupfakazi ugeze mu zabukuru iwe biba byaragezaho nyine yaruha nyine akazakira nubwo nta uzuzakira cyane ariko nanone iwe ukuntu aba ameze ntago aba ameze nk'uyu mupfakazi w'umwana mutoya ibikomere biba bitandukanye aba gifite igikomere kibise nk'uwo rero kuza kumubyina umubyimba gutyo man utuma ubuzanye urwiya ibi bintu Etienne twaga tuvuga ngo abavuga butumwa baze bagerageza ubu nyine twese utegura amagambo uri bukoresha yacu y'abanyamurenge tumaze guhura n'ibikomere byinshi z'ubupfubyi zizi ntambara zitwicira abantu ugasanga umuntu mu mutwe natwe tumeze mbere ntitwagiraga kino kibazo ariko natwe mu mutwe abenshi bamaze kugira trauma bamaze kugira ihungabana kandi rero hungabana mu by'ukuri nta handi boribonera ni nkariya mu rusengero nimwe bavuga butumwa mugomba kubomora ibiguma byo kubabwira bagahumurika noneho aho kugira ngo umubwirize ibintu bimuhumuriza bimwibagiza niyo trauma niyo ntuze agira ishire ahubwo wo kamwongeraho ibindi so iyo uje ukamwongeraho ibindi biba bishatse kwerekana yuko wowe nta mubwira nta mutima w'umuntu ugira ariko demu twibaze abanyamurenge uburyo societe yacu yubakitse hari umupfakazi twavuga ko adafite umuryango si nibyo nakubwiye ngo ntawe abazoza n'umupfakazi udafite umuryango ntawe mu banyamurenge uburyo imiryango yubakitse umupfakazi wapfakaye afite base bukwe batari direct ariko bahari afite baramube uzasanga afite ahavuka base wabo banyirarume bande na bande abo bose bamushamikiyeho kandi bose ntibivuze ko bashobora gukena bashobora no kuba bafite ibyamirenge ariko ntibamufashe ni gitangaza sente bizwe titubafite ibyo se gitangaza barahari baruzuye hano bazabirirwa bagira guke bafite baramubabo bicaye hariya atarumwe atari babiri atari jewe uje umbaze jewe uza kumbaza inyuma y'igikari hari undi bukubwire twabanye no mu murimo yari imfuvye ndakubwira amakuru ko nje kandi abantu biwabo bari maju umva amazu iriya mu Kadomo
amazu agerekeranye ku yandi aho ariko umuryango hano barapfuye base wabo bakize n'abandi barimo ariko barapfuye barahwereye. none ubwo naje gufasha umuntu naza n'ubufasha ntareba azavuga tuyafite umuryango kandi nyamara umuryango arawufite yego kandi urakiza ariko ntumufasha. nawe uraza kumenya strago bastragoringa hano ntushobora kuvyemera kuko ntaco ntaco ni Imana yaranabatabaye iramujana ibajana nabo hanze igira neza rwose turashima Imana ko nabo yabakuye igisuzuguriro ariko uburyo ntago bari kubaho muri ubwo buzima n'abantu nzinjewe bafite tibibaho kuko Imana ibagira ivya mirenge. bo mushumba wakoresheje aya magambo ndetse n'abo mwari kumwe wenda bafite ukuntu babishigikira twenti turi muri abo musanzwe muvuga byinshi twemera ariko kandi umuntu navuga ibyiza ni byiza rwose mushigikire mukoma amashi n'abari ukuntu bazara ariko umuntu ni umuntu mu gihe yakoresheje ibitari byo nanone kandi nabwo bigomba kuvugwa. aba bapfakazi abadukurikiye ntibumve yuko koko biriya bintu ntabwo abantu twese twemera yuko ari ukuri. ni topic yo kugirwa impaka mpaka bazaze buri wese adefande ibibagenewe n'ibyabo. nta bujura rwose n'ibyabo nta bujura bundi burimo ico muri co kibemerera niba ubwo bufasha uzaburye utuje n'umutima mwiza n'ibyawe urabigenewe rwose. ntabatera ubwoba cyangwa se ngo abashiremo ikintu cya propagande murabo gufashwa iyaba ahubwo abantu bose bari bahagurutse ngo babafashe n'abantu bose bari baje ngo babafashe n'ibyanyu si iby'abandi si ibyanje n'ibyanyu iby'abakene nibiza bizitwa ngo iby'abakene bazoreba abakene mu bakene harimo abapfakazi mu bakene harimo atari abapfakazi harimo nyine n'umuntu udafite wese ahubwo tubonereho tunabwire n'abandi abafite umutima bose nk'uyu hari abantu baba babitekereza ariko batarabasha kubishira mu bikorwa. mwebwe mufite umutima nk'uyu nimuhaguruke mwahamagara abakene ni amahoro rwose mubafashe nico dukeneye ko abantu duhaguruke dufashanye. mu bushize twakoze ikiganiro tuvugamo akantu turimo tuvuga ngo abanyamurenge tuvuge nimba ari iterambere ry'iwacu buriya abantu bo mu muhana wacu mu muhana mvukamo boza bakavuga ngo tugiye gukora ibarabara rigera iwacu mu muhana wacu cyane abo ribenefisiya ntabwo ari ba bantu gusa batuye muri wa muhana akarere kose kozungukiramo cyane. ikindi nitubitekereza undi muhana ukabitekereza undi muhana ukabitekereza undi nawe ugatekereza ikindi cyane ni ku iterambere ry'akarere rigenda. abashize hamwe rero nimba uyu mukobwa nawe yatekereje iki undi nawe natekereza iki undi nawe atekereza iki duhagurukane imbaraga duhaguruke dufashanye. erega nababwiye ngo niryo torero rizima. itorero ryiza Uwiteka yishimira nirifasha imfuvyi n'abapfakazi tureke rya ya matorero uyu nimba afashije abari hano muri Kenya nihaguruka abandi nashaka bigire 5 bigire 10 bashi Bugande abandi baje mu Minembwe abandi baje mu Bibogobogo abandi baje mu Rurambo rwose pe duhagurukana imbaraga kandi tubari inyuma abantu bameze gutyo tubari inyuma turabashigikiye kandi tuzoza twama tuzishinga tubigaragaze ibintu zanyu n'ivyindashikirwa umuntu wese utekereje gutyo ufite ikintu ciza igikorwa cyo kumurikwa kugira ngo dufashe abafite n'ubushobozi dufite abana bari mu nkambi bakeneye kwiga badafite ubushobozi ubishyurire nk'umwaka kandi ugasanga amafaranga ni make ubishyurire nk'umwaka wikwicara we ngo ubure na kimwe ukuranga ngo wishyurire abana 8 hano muri leta umwaka nta mafaranga make cyane wowe ukoze igikorwa wowe ubaye kuriya kwigisha umwana uri hano wakora ubutabazi ubuhakora ubona abashumba turimo tuvugaho kuri ubu nyine barimo bamwe bakoresha amadisikuru nkaya
buri mushumba yovuga ngo mu gihembwe cy'amezi 3 nzajya mfata icumweru kimwe nshireho fundraising yo gukora igikorwa runaka nk'iki. yego Iryo torero twese tworiyoboka. ni umushinga mwiza Cyane. ni umushinga mwiza twoza tugenda tukaja kuri iyo fundraising tukaja gutanga amafaranga tukavuga ngo umuntu watekereje ikanisa ryatekereje kwishurira abana b'abapfakazi umwaka nibashake babe 5 nashaka ba 5 bazovamo president azovamo ministre azavike niriyeshe mutazogira warabikoze uzoburi pasteri muzima uzoburi pasteri watekerereje ubwoko na societe ndetse n'igihugu kuko muri babandi wabikoreye you never hazovamo ministre ejo hazovamo abantu bakomeye nabo bazafasha abandi rwose hazavamo docteur umwana wawe narwara usange ni umukirije ubuzima ntibyabayeho se ndi muza muzumva amakuru yabayeho ugasanga umuntu ngo yakishije ubuzima bw'umuntu nawe yaramufashije akantu gatoya akavuga ati uno muntu sinemera yuko atakaza ubuzima tumwiteho ndetse akanishura biru yanamuvuye none ineza ntiyagaruwe ineza cyane. So rero ineza iragaruka ariko kuvuga nabi wangu si byiza kubwira abantu nk'abariya si byiza mureka amagambo yo gutonikana mureka amagambo yo kubwiza abantu biriya no wabivuga utabivuze kuri uriya munsi ukabivugira handi mu kindi gikorwa kindi cihariye nimba uri mubwiriza ukabaha icanditswe ukagisobanura ukakivugaho ariko kuri uriya munsi habe niyo kiracanditswe cyo bari ukuri kiri muri Bibiliya uriya si wo munsi nyawo kukivuga uriya si wo munsi nyawo kuko birasaga nka muri bariya bagiye gufashwa nubundi harimo abasanzwe bifashije nimba babwiye gutyo titimagine kera ko hari ikintu kindi bashize mu mutima kinini cyane kuriya uba uniremeye urwango kandi hari abantu bamwe bazavuga ngo je nibashake ngo nukuri mvuze ngo bagire gute yewe kwakunda zavuga ngo kuri kose ndi kuvugwa kandi urebe mu mwanya ugiye kubivugaho abantu bishwa no kutamenya umwanya barimo bamenye ngo uyu mwanya turimo suwo kuvuga bintu umwanya ubwo ari w'amashimwe singomba kuzana amatiku nimba nahari uyu mwanya nimba ari wo guhumuriza mureke mpumurize nirengagize nimba harimo n'ikindi kibi cyari kirimo cyagomba gutuma ndahumuriza izo ngizo nigera hanze ndareba wa muntu mbwe ati nyamara ibi ngibi bimubwire so abantu bagerageze kumainteninga ivyo bagiye kuvuga no gusesengura ibintu yego turabiza abantu n'abanyamakosa tuvuga bimwe natwe turi kamera naje uri hano ushobora gutegwa nkavuga ikintu bibaho ariko nanone sintume mvuga ikintu kiri bugendesha abantu impaka numara utume n'igihe uzogaruka ntibazokumva uzo umuntu yakoshonye wakotoye gutyo kugira ngo azongere kukumva aza kubona akabango rekana nuriye so rero abantu bagerageze kumenyaho amagambo agomba kuvugirwa niko kuzima kandi turacashe kandi titubabwiye nabi turi bakuru kandi ntituri bato ariko nano twese tuzi realite y'ubuzima realite y'ubuzima rero turimo n'igihe turimo sico kubwirana nyabu n'igihe turimo sico kubwirana nabi sico guseserezanya no kubwira abantu kandi noneho bari muri ubu buzima bafite ikindi gikomere cyuko babuza babo manu umugore arakubwira ngo nje kutagira umugabo manu abantu benshi bazogende bagane n'abapfakazi bazomenya byinshi umugabo arakubwira ati wowe ari gikomere bite wowe kuragenda mu muhanda wishimye uri kumwe n'umugore wawe ti none wumva ijambo akubwiye biba ari bikumiyemo byinshi sibyo aho nko kubwira ko naje yaba nari mbufite mbangiye naje no teta naje ninko donc afite nka byinshi agiye kukubwira ukabyirengagiza ariko nk'umuntu mukuru gahita uzumva so bano bantu bagira kababaro bagira ikintu bagakwiriye kubwirwa amagambo meza atari mabi murakoze cyane reka dusoreze ikiganiro cyacu hano abadukurikira wenda baraze kuja muri commentaire hanyuma batubwire nabo uko babyumva eske birakwiye koko aya magambo yari amagambo yo gukoresha ya nyayo yo gukoresha kuri uriya munsi
mwebwe muzumva muti iyo tubivuga gutya ni uburyo bwo kugira ngo ejo n'ejo bundi bikosoke hatazagira undi nawe wongera kandi kuba yakoresha ibintu nk'ibi cyane ko baba babivuze ari abantu bafite izina bafite benshi bakiri bato babigana rero mu gihe hari kitagenze neza ni byiza yuko abantu babivugaho kugira ngo ejo n'ejo bundi ntibikongere cyangwa se ntibikagaruke. Murakoze rero, mukomeze mugire ibihe byiza, mukomeze mugire umwaka mwiza w'amahigwe muri byose mugerageza gukora. Utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kudukurikira umunsi ku wundi. Kuri Mike yari Etienne Mutabazi. Murakoze.